Kublishbun parlok kiba la kersyam ningi nakapor syakapor ipi barok ki subscriber but nagabenta jumpi ki bang per subscribe ru ngeng scam ba dang ba kaneka video ko ba video I menta pinsa subscribe ini namar ba hang ne ha kaneka channel jongi ka ba menta stang ka to kanis ni min sa permi biang ya ka benta ka babut jong hispa kli namar ba tang hang to tang kato ka hispa kli sorcerer's quest kampate ka bakut kane ka bamenta kane ka bakut ka ba kerteng hispa kli the revenge te halor jong kane kandiat ai lati director yobat keren to kublesi bunyi pi baro te kumba pla kersyani ni na kapor ke channel jumi te nimla kan dai kuble kapang pi baro ki bang subscribe berkunjung ki bang subscribe semua bah subscribe dan hebat kersyani ni dagi likes bat semua bat share ki video jumi te kandiat abang ya keren sipang kaneka Shisparkle the revenge kane kadegi ka benta pabut naka Shisparkle the sorcerer's quest ndrei kane pat kalong pair bat kalong lakajong bat katuka sorcerer's quest namar katuka banengkong kuba milatip kadeka mission jong tu sorcerer ya kaba open depth ya kaba unpenio Shisparkle hakatuka part 1 bat part 2 nalor kata pinyo iya kaneka Shisparkle the revenge hang nepat pinyo I kumno kaba kajing penhiar keput kaba ki karakter hang tu kin penhiar keput ya umi sorcerer but kadeiru kajing kut jong kajing im jong tu sorcerer ai ti sahiba producer bang ai yang keren to ka grup jomi kadang dei ka grup kabadang lung but ginon kam shibun ya kijing kersyang nakaliang jumpi te kuba pile yo I haganega benta kaba ladap kashis pakli sorcerer's quest hakaba kumno kala jia but kumno kalong to menta lengba kanega ka film kababut kaba dai the revenge ka dai kaput ni persyang geng ban tap biang da gitu ki karakter ki barim gitu ki basyak niap to ni persyang ban tap biang kumyo Steve bagi John POE hakato ka baladap Steve baru John kilayap tenre bang ongat ni tap biang hang ne kaklamut bakin kin long biang ki breu tenre hadin kato ka jingsyak paniap manga ban ilili nila pet nok nang to ngili le ban like im nyala de but kajia ayu hadin kata uning usosera udon uning usosera kumba pile yu into udon kabor jadu ayure hakaba ulale kini kita ki jadu mentor but ulala ban penki imbiang yu Steve beri John ula but hadin bagi laki im kini kim long shu kishu pong ya kadur kajong Steve beri John mereka mensim kamdeshu mensim kajong Steve beri John ula penlong kini ya kini ki armut Steve beri John kum ki army ki jong napan ong ki army dai kum ki army ki jong to but ha kaneka benta pio I ya kaneka benta ka baladap ki don shibun ki sin ki ba ishir kai ki ba ima rei kim don gino ki action ki ba ki jingi shot kumta rei ha kaneka ka benta ka ba menta ki don shibun ki action patabang keren pang ki action but nyempat lah ban yo kita kitiar baper bangin penon kam lembaki efek ATA rei kajinya shock kajongi ka long raw baik kalong raw baik lada piyo I bangi bok yu breu hang tu video ka bomot ha ka basisharu ha ka por baring rum gi bok shisha baik lada piyo I bangi kenjat shisha baik kalong kumpa ka benta ka ba best tam hanga kadai ka benta ka por ba masu ingal kham jorong kliat ka benta ka best tam gi jingi shock ha ka film kadai ka pinsa yo I ha ka por ba I shock ini ba director but Steve kadon ka wei ka thuai ka bajliu ha but tha ka thuai ka jingi shock ka jom gine ka ba ishir khai ka ta ka wei ka benta
kumba pitip ba kan ka perthai mentah kan ka perthai ka ba long kum ni ba la ban but artat ba bom slap pupuk Meghalaya itip ta slap bajur ba pupuk Meghalaya te kala penlong ni bagi haban sange swasipor ya ka jing aklim dai ma i ibawan halubri tengen ban wan wat ya nga but hakapor ba i ak ma i kadon ka benta ba penring manga kadon ka benta ka penring i jet bor tang ya ka wei ka sin ni haban shoot daki bun sin but kade kata ka daw jong ka jing slam ya kane ban penmi ya kane flame ya halumri tengen ka story hang tu pinsa yu i hakane ka film ka bansawan asis pak di revenge kalong ba uvikir udang don tanang ta kindon de kisin kiba balai uviki udang im kata kadai ban kansadon haka film de tak nak takadaw wat pep ban pet ya kane ka film pinsa yu hi ya kadaw balai uviki udang im kat kabala naka group jongi kabaret ngiyala hi kumno ya kaban panbahai ka film tini don kam sibon ya ka support ka jing kersan na pi mapin kersan ni lang baki subscribe lang baki likes chopi te lada iba producer idang don ban ong so ha ong ngate to ngaru ngam don issue ban ong kalor jong kane te to ngin ya keren sobat kini ki karta ngadon nang ni menta bat i ba bandon iba bandon di nong shot di nong shot iba tepit pa but weiru na pedang ki beatboxer ki ba dei ki ba tepit thadu kata-kata pu Meghalaya ba simenta ki jini shot ki ba keleng amdei ta kata deru nong tem maju kopor bat kasap ka ba ngidang syu i mentah 4 slam kadi kasap acting long way na pedang kita ki member pu ka grup jungi ki ba tebit sisa ki ba kita don box sha du kata-kata bagi don ni pu ka grup naman yu i lembagi acting di jungi ilong ba tebit du kata-kata haka ba yadai bat kan film ka ba mentapat ini tu kumno isnau te kumno producer te akan ka film to platte pang aku mesti te revenge kam ke jong kam ke masuk nak masuk tam nama baha ngalung ku army jong tu sesera te kam sin de kam sin jong tu sugi kumanya te ngalhap bansha haki hau ke kontrol jong tu sesera te ngalung ku army jong tu te kato ka sin ba ya show ba di director mo di malam te kato ka sin kalau siya ka sin ka ba skusher ken kata nomor ba la panglu te kamet na tu dong nomor ba la ya bok ru ya bok sisa ke jing lepat te don rasa dong te la don te nia bok doha kenram kita di mau kideng adalah siau pangmen itu kata te kapero kata tambah kaplu kan niskan makannya pak besuk pada yang kalong ba hakato ka film hakane ka film banwan kasuk yang nomor balai ngambil kamat keren nomor long kumu si ong zombie long kumu zombie te tak tin dia ni pi producer ta kandiat sepang jung tolang ni ka kerteng jung i gede bandon lang ini syukur bagi ibadan teng di telun man keren teng te nakaliang jung ibadan kinambun ki film ki ba insim mentama i ban lead ban ngakular kamat jung pi ba kini ki film ki ba kin sami ki ban salit ma i kindai ki film ki ba best ba te pangkata tharai ibadan yai ne bat yai trish tom ya kan kakam bat klem pep lembai ini i channel ibarit di jungi Andre ke trish tom mo jung pipit sama piu syakrak kapak Singapore kiai to sa sistem ko ble shibo ni pi baro te na shwa mat singam ni beda pedun ba in karen knyat shapang kan ka film jungi te isnga kumdo ble shibo barang ai ko ble pi baro kerteng janga kada beda peninsting but
ngadai napo makurat ngacimenta kanika film kum iperlok bajan jong balam Sofia but hoi kanika first time nga ban act ani ban cimenta ki genja videos mo te ngalaju akta ki series apa YouTube channel jong NPT1 kitu ki series kita ki babun na kitu ki series kita ki love story but kani kabang cimenta but jong ibalam kalong apo ka PHL Entertainment Group kalong ka compare kandiat na marba kani ka sispa create The Revenge ka kalong thriller but kidan ruki action te kakum kajing siyang jonga kani ka kabang lit shoot ya kani ka film ngasiam shibun ki experience na marba ngayo ban lit sang siki lum siki cloud ki betam but ngai ishibun ki jaka ki big penat ba ki bang perjupoy menuru te ngasngau ban ai kublay ya ka group sesin pat amarba kala ibet ban khot lang nga ban simentalang hakanika film sispakle kisin ki ba niyo I hakanika film kalong ke ilong real bah but katu kapat ka ba ba lam I show batu sasra kalau ka baiting hadu kata-kata kamtam katu kopor ba ulam mud ban dung tu video tu sasra kalau ka bim hadu kata-kata but hot pala sibun ki jinge ki ba ngi kendu ka bang shoot ya kanika ya kini ki videos tang kalong pat ka ba setenat tu kata-kata nemar ba nielet si perlok but kalong kumbang nielet piknik nemar nielet chat nielet tiu cutui tenia bamu cutui kalkum ka jingap ka jonga nga kalong ka ba setenat adu kata-kata kabadai kabaong I meda penhun te kanong isngir don bok haba I meda penhun iwan ban simpan talang ban ngia keniga film sispakle te kalong ka basir tanat sya ban dalang bat pi meda te ngange ba pinaya simenta ki film ban sawan jongi te nakerpat pilang baro papin so bahaban nangai kersan ni panginang la ban ye kemi ki film ki bakam ba shushu nangai chakma kishibun I Great Mercy Langte ibangi jukot I Gigi balong ka jukopor I nongruai professional singer but ila job tag niya ka Megala Superstar season 2 but ibalong ruah ka jukopor I model ba layo ka nam kum I Miss India Goodness Ambassador balap niya ka Miss India Black Carpet ba pelong upok goti mencem snap aja kat kendai te long kum I celebrity hi te menta ngidi usngo kendiat ka jingkren nei te kublay pibaro ngade I Great Mercy Langte ngade na po shnam nongna te na sutla ban yadan bentalang bat ki neki team te hoy ngadan talin haki we ki benta andre ka kam film pat te kadang deka first time nompat dan experience ra te andre na and the person I te kanika film sispakle te the bench asin benta kum I tai nong sumajong ka lumri dengan na setelah cibun pada sin benta pat kini ki team namar bakal ka film ka kam long rare hi dia kasih ke bagi le shooting kong kini ka film dan lomba kala ke deka si ke baslap deh te hendrai wat la kataru nim syam la kenran dia ya le tengkat bit baro bat ni benda dia ke kamram ke bani ni haban benda te wat kadai ka jenjar bhai ni namar ba om baro ni la por te hendrai ka jing pelat por ka jong ki parlok baro long ni habya jingai hendrai wat la kataru
kalau ko bang trace dom ina batakan ka film te nang iskam bakan nang kiu bat bang yo shibul ki subscriber namar ba ndai bangin sa ko tang hakani ka kawai ka film ndai ngindang kam long ki producer ki director ki jongi kendang shna shibul ki film ki ba long pair te nakalpat epi ki public pa pin semua bahaban ya ablang yaki pa yangi lu kumjo pa kenang ba kasap ka jongi watla kam dadai kata kebat tebet hadu kata-kata ndai bangin kiu syaplang kan bangin yo I miss him yaki wei pat ki para kasih but kenapa kiwei lu kenyo ikan bangi ni ki kasih ni dan sap kenapa kiwei lu kenyo i ya ki sap ki ba ki paro ki jongi lu ki dan te semoga saya like share subscribe batsa page lu ikan ka film anda kalami kublai shibun